Okey doktor, selamat tengah hari. Hari ini kita nak berborak sikit tentang sakit belakang yang ramai orang komplain sakit belakang ataupun famous is low back pain lah. Okey. So bersama saya hari ini adalah Dr. Lin Tenggan, pakar tulang ortopedi daripada Pantai Hospital Sungai Petani. The only paling famous lah untuk pakar tulang wanita yang susah nak jumpa lah. Okay. So hari ni kita nak berbincang tentang low back pain atau sakit tulang belakang. Okay, apa yang sebenarnya yang kenapa dia orang kata pesakit boleh dapat sakit tulang belakang ni? Apa yang melibatkan bahagian mana doktor? Okay. So kita punya belakang tu ada upper and lower. Okay. Untuk upper biasanya ada neck dengan bahagian dada lah. So lower back pain is between the rib, your rusuk, tulang rusuk dengan you punya punggung. So if bahasa Inggeris is the lumbar pain lah. LUMBAR lah. Okay. So belakang ni lah kita ada ni apa? Tulang belakang lah. Tu tulang. Dan kita ada pelapis, dan kita ada otot, kita ada saraf, everything. Saraf. Okey. So, semua ni boleh menjadi punca kepada kesakitan di bahagian belakang. Okey. So maksudnya adakah spesifik kepada aktiviti yang macam-macam berat ke yang ataupun spesifik yang pekerjaan ke yang boleh yang selalu orang kata apa terlibat langsung dengan sakit tulang belakang ni? Dia macam contoh ke duduk lama ke dia sakit tulang belakang, ataupun angkat berat ke baru sakit tulang belakang? Macam mana doktor? Actually banyak punca sakit belakang lah. Sebab itu can come from the nerve, can become saraf ke, or can become the otot. Tapi kebanyakannya ialah mechanical back pain that due to you punya overuse ataupun disuse. Macam you salah guna you punya otot, salah guna dalam mengangkat benda berat, or is overuse mean you duduk lama dengan posture yang tidak sihat lah. Dia bagi you selalu you melentur ke whatever ke slouching. So dia 10% aja lah yang ada sebab yang lebih berbahaya, seperti like cancer ke, infection ke, or yang teruk slip disc lah. Okey. So maksudnya kalau kata dia bukan immediate terus boleh dapat, dia mungkin aktiviti yang agak lama baru kalau kita boleh rasa ke macam mana doktor? That's why low back pain itu ada dua. Ada ni satu acute mean immediate lah, sudden onset, tiba-tiba selepas you angkat benda dengan silap teknik, ataupun you terjatuh kan, you slip and fall, ataupun you unguided masa you angkat benda berat tu, you just bongkok dan you tak menggunakan you punya kekuatan lutut atau kekuatan kaki tu, you just bend forward. So is the acute yang suddenly. Tapi kalau slowly tu means something is like maybe your age ke, your pekerjaan ke, or your daily activity lah. Macam memanju jarak jauh ke, or you kena menghadap laptop lama ke, or you ada duduk more than 2-3 hours ke, you never sit up, stretching back ke, macam tu lah. Okey, faham. Maksudnya kita ni kena aktif selalu untuk stretching. Sebabnya kalau long term, contoh macam saya pengalaman, saya angkat berat, angkat pesakit, masa tu kita tak sedar kita angkat pesakit, lepas tu and then masa after 10 years baru rasa low back. But all this acute kan, most of the time dia boleh just hilang after 2-3 days, though berlarutan only, then you have to figure out lah what is the underlying cause yang 10% tu maybe. Okey, faham. Okey. Kemudian low back pain ni dia macam ada dua, slip disc and sciatica. What is the difference doktor? Apa beza tu? Apa dia? Dia macam sakit tulang belakang ni kan. Lepas tu dia ada orang kata I ada slip disc, I ada sciatica. Ada perbezaan tak doktor benda tu? Slip disc. This slip disc actually is a layman term, general sajalah. Kata itu disc iaitu pelapis di antara tulang tu terkeluar. But then
very rare you dapat slip disc lah. If you ada slip disc, that one have to confirm dengan MRI, you know. But if you ada sakit turun ke kaki, that one is sciatica, then we almost dah very sure itu ada benda tekan pada saraf. Commonly tekan saraf is the slip disc lah. Uncommon yang tekan saraf itu ialah cancer kah, infection kah, nanah kah, whatever lah. Oh, okay. So treatment dia apa pun kalau sebelum nak ni kena buat MRI dulu lah. Doktor akan request X-ray atau MRI dulu lah. Itu depend. After I ambil history, after I memeriksa, baru I kena MRI. Kita tak boleh semua benda terus MRI kan. Ya, betul. Because dia sejenis investigation yang quite expensive, and then setengah orang pun dia takut nak masuk ke dalam mesin MRI kan. So kalau ada that dalam history taking lah, kalau ada red flag sign, maksudnya ada tanda amaran that yang membawa saya fikir kepada sebab yang lebih bahaya, then I akan immediately order MRI. Otherwise, I akan step by step, I akan konservatif, buat treatment yang biasa dulu. Then after kaki itu tak hilang after 6 minggu ke, ataupun you ada kelemahan otot ke, I akan buat MRI terus lah. X-ray saya mungkin buat kalau sakit itu dah lama, and then you umur yang lebih 50 tahun, yang I just suspect you have macam malalignment ke. And then is young people, kalau you jatuh dari tempat tinggi ke, jatuh that sakit, then accident, I akan buat X-ray segera lah. Segera, kan? Ya betul. Okay, so maksudnya kalau faktor umur doktor, kalau faktor umur tu kalau orang tua ni selalu cakap apa? Sakit urat. Orang tua selalu dia sakit urat kan. Lepas tu dia akan sentuh ke belakang, kat belakang ni kan. So and then dia selalu dia pergi klinik ataupun without pergi klinik dia makan ubat urat. Lepas tu tak lega juga, barulah datang pergi jumpa pakar apa semua. So the treatment sama juga ke doktor, yang maksudnya untuk orang aging ni? Orang aging ni adakah doktor akan bagi, ada perbezaan tak orang aging dengan orang yang muda punya ni? Ada perbezaan, ada treatment? Sakit urat lah, that's why sakit mechanical back pain kebanyakan kan disebabkan sakit urat lah. Sakit urat So is quite common. So tak salah kalau mesti sakit urat itu pergi dulu ke doktor biasa. Not need immediately datang doktor pakar. Bagi mereka rawat dulu. Because if only kalau sakit itu berlarutan lebih 6 minggu, ataupun as I said lah, ada red flag sign. Red flag sign macam you lost weight, you know, then you sakit malam, tak boleh tidur, you rest pun sakit, you know, you tak bergerak pun sakit, dia 24 jam kat sana, and then dia ada kaitan dengan kebas ataupun kelemahan otot, tak boleh berdiri lama, tak boleh jalan jauh, ada demam, then baru you datang. Adapun you ada sejarah penyakit seperti barah, barah payudara ke, barah apa ke, then you takut mungkin dia relapse ke, yang pergi ke tulang, then only you datang ke pakar lah. Okay, how about macam contoh berat badan doktor, ada tak impact untuk tulang belakang, sakit urat ni? Yes. Because your belakang itu tiang rumah dia kena menanggung berat kan. Okay. Dengan after you aging, you punya tulang akan semakin tak kuat kan, osteoporosis, and ataupun you punya this wear and tear dah, kekurangan gel ke, kekurangan air lah, macam tu dehydrated, kering, you know, tu dia tak boleh berfungsi sebagai shock absorber. Benda ini tak boleh disc ini tak boleh kata replace balik gel dia lah, bukan macam lutut lah, you boleh inject something ke untuk replace dia punya gel. So at least you kena kuatkan you punya otot lah. At least you kena exercise lah. So by doing exercise, you pun akan lost weight, and then you punya muscle pun akan lebih kuat. Okay, important juga ya for stretching and exercise. Alright. Kena stay active. Ya, okay. So untuk contoh macam kalau kata kita stretching, kita exercise, but still rasa macam sakit kebas apa semua. So what is apa yang treatment yang akan doktor ni kita orang kata apa? Teruskan pula untuk mengurangkan sakit tu. So I akan if the sakit berlarutan, then I akan buat MRI lah kan. MRI, then after I akan just figure out punca kesakitan dari mana.
Because if the kesakitan just datang daripada, let's say the otot whatever, I pun akan recommend buat physiotherapy, and then still buat exercise, back pain exercise, and then exercise untuk kuatkan you punya core muscle lah, and then you just after that if the sakit still tak respond, mungkin inject setempat, inject setempat untuk just block the pain, to just confirm sakit datang dari sana lah. Very rare kalau very rare kalau back pain tu perlu operation, you know, kita unless dia ada slip disc yang kita cakap tadi yang besar tekan saraf, then maybe you consider untuk just decompress, buangkan disc yang berlebihan tu. Kalau ada instability, then no choice lah, kena fusion surgery kan. That one is last banyak lah, banyak, maksudnya banyak juga yang prosedur yang kita it can be definitive punya operation untuk bagi kestabilan, bagi decompression, ataupun dia boleh berarti pain intervention macam radio frequency ataupun steroid injection. Banyak punya prosedur, bukan kata daripada physio sahaja and then orang kata apa, and then kita lepas buat physio kita tengok makan ubat saja, tapi kalau tak lega maksudnya ada prosedur lagi, ada injection, and then depend of the type of kita sakit lah. So mungkin kena buat operation, kena depend kepada kita ni. Faham doktor. Bila sebenarnya yang dia takut nak jumpa doktor, tapi dia tak tahu bila nak jumpa doktor. Ni orang takut ni kan. So apa tindakan, maksudnya pesakit adakah kalau dia tak mau jumpa doktor, adakah dia hanya buat exercise tu sahaja ke cukup, ataupun macam mana doktor? Tak, dia sakit berlarutan lebih 2 minggu, 6 minggu, dan dia patut datang jumpa doktor lah. Dia tak jumpa doktor, saya tak boleh tolong dia lah. Maksudnya jangan simpan. Maksudnya kat sini kita jangan simpan. Bila sakit dah lama, after 6 months you continue macam tu until ni, you jangan takut jumpa doktor. Come to jumpa doktor, dapatkan nasihat kan doktor. So kalau prosedur tu doktor, apa yang agak risiko untuk ni? Ada prosedur yang contoh operation, injection ke apa, ada risiko dia tak untuk pesakit? Prosedur apa? Operation lah, macam decompression, injection, apa-apa yang complication yang injection itu actually ada banyak jenis injection. Kalau you inject steroid sahaja, dia just temporary, maybe 2-3 bulan lah. Then kalau you bagi radio frequency, maksudnya menggunakan itu radio frequency sebagai haba untuk just burn the nerve, then the nerve boleh go back ataupun tidakkan syaraf. So that one maybe last longer, 6 to 9 months. Tapi bila kita buat yang radio frequency tu, kita akan just sambung ke satu machine yang akan stimulate the nerve. So kita akan tahu yang I punya jarum tu sangat dekat kepada saraf ataupun terlalu jauh. Terlalu jauh tidak berkesan, terlalu dekat I akan rosakkan saraf. So kita akan ada satu jarak yang safe. Tu kalau kita buat dengan machine radio frequency. Then steroid injection, you if let's say at the joint tu safe lah. Tapi kalau you nak buat untuk saraf tu, you boleh bagi kontras, then boleh tahu sama ada you ada inside the blood vessels ke or not outside the blood vessels lah. Actually if everything done by pakar yang ada pengalaman, supposed to be safe. Tapi operation besar, of course sebelum you setuju operation, of course I akan explain apa risiko dia kan. So ada 1% you terkena saraf, 1% infection, then risiko-risiko daripada abuse itu, of course dalam operation complication mesti ada. Operation punya outcome pula another cerita lain. Kalau after operation masih sakit, what's wrong? Wrong patient, pesakit yang candidate tak bagus. Masa after operation dia masih menjalani macam lifestyle sedentary, tak aktif, ataupun dia masih pergi terlibat dalam mengangkat benda berat dengan teknik tak betul, right? Atau wrong doktor, doktor yang tak berpengalaman. Very rare lah kalau kat private kita takkan ambil doktor yang tak berpengalaman kan. Betul. Wrong level, sometimes, ataupun wrong diagnosis, mungkin kesakitan tu datang tempat lain. Itu very rare lah. Untuk yang selalu kalau yang aging tu, and then
dia punya macam kena buat operation decompression tu, doktor advice macam contohlah 70 kan, tapi dia convert apa semua, rasa doktor akan proceed ke operation ke macam mana kalau dengan aging ni? Sebab ramai jugalah sudah tengok kan, yang aging ni sakit belakang, ya Allah. So, you kena make sure dia sakit tu datang dari mana lah kan. Kalau tu je pasal lah. osteoporosis, then you ada dah ubat untuk kuatkan tulang kan. Then you buat fisioterapi dulu. Tapi kalau sakit dia disebabkan oleh kesempitan dia untuk terowong yang kita punya nerve lalu tu, yang panggil spinal stenosis, mereka ni lain daripada slip disc. Because orang muda kebanyakan slip disc. Slip disc tu dia sangat sakit belakang, lepas tu tiba-tiba sakit belakang hilang, dia turun ke kaki sciatica saja. Itu just decompression. Tapi kalau yang orang tua spinal stenosis ni, dia punya apa, gejala lain sikit, dia tak boleh berdiri lama ataupun dia tak boleh berjalan jauh. Tu kalau dia rasa all this sangat mengganggu kualiti hidup dia, dia baru consider operation. Okey. Kecuali lah you macam you dah sampai tahap always sit in wheelchair, tak boleh kencing, tak boleh berak, menyebabkan apa-apa pundi kencing tak kuat ke, then that one must do operation. Tapi sebelum operation, kita akan rujuk you kepada doktor jantung untuk tengok how your fitness, and then Dr. Bills and all, whether risiko dia berapa tinggi. Lepas tu pesakit sendiri kena memikirlah, dia nak menimbangkan kebaikan versus risiko lah kan. Okey, faham doktor. So doktor saya nak tanya, untuk macam sekarang lately ramai orang muda pun senang dapat osteoporosis. Yes. Okey, dulu orang kata orang tua je kan, ni orang muda pun dapat. So start umur berapa yang doktor boleh recommend kita orang start makan kalsium ni? Adakah kena buat assessment dulu, kalau you punya ni bone density baru you start makan ke, ataupun prevent? Kita punya bone density macam satu parabola kan. So our bone will build up dari lahir, then peak at 35 years old, like that. So dalam masa itu you should have a good nutrition lah, and you should have a good lifestyle and then exercise, whatever. Then after that, it's unavoidable, semua orang akan hilang kan, akan deteriorate. Tapi lepas menopause lagi cepat. So maybe after the age of 40 there, you should have, kalau you bukan orang yang cerewet, makan seimbang, not supposed to purposely pergi ambil kalsium kan. Kan? Kalau betul-betul then yang you follow ada nutrition tu, vitamin D, you boleh expose lah to sunlight kan. Tapi menopause punya orang, then I memang suggest ambil vitamin D dengan kalsium lah. Okay. Then if let's say 65 or 60 years old, maybe you should have a DEXA scan lah untuk tengok how your bone density. Okey doktor, untuk mengurangkan sakit belakang, untuk mengurangkan sakit belakang ni lah kan, sebab now common lah, biasa sangat orang muda sakit belakang, kerja sikit aktiviti sakit belakang. Untuk mengurangkan sakit belakang, adakah certain exercise yang doktor boleh recommend lah? Google je lah. Ya. So macam yoga tu okey tak doktor? Yoga okey. Ya, macam stretching kan? Yes. You stretching your muscle is okay. Okay. So if like for me it's like you can just back pain exercise, you boleh Google aja kan. Lepas tu you pergi ke image, then you just click on the gambar and then see what exercise yang you suitable. Actually Ya, boleh mengurangkan simple exercise, low back pain, so many, just gambar saja. Then sekarang kemahuan je kita nak start buat tu. Itu je, itu disiplin kena diri sendiri lah doktor. Macam doktor boleh you stretching, and then you pun cannot always depend on physio mungkin suruh you datang seminggu 1 kali 2 kali, tu you balik rumah pun kena buat juga kan? Yes, itu yang sepatutnya. Okay, sometimes kita tak boleh depend kepada ubat sajalah. Okay, faham doktor. Okay, kalau dalam kes macam doktor cakap yang severe, kalau kemalangan, jatuh, doktor cakap kena datang lah buat scan. Jangan simpan, jangan tunggu, sebabnya selalu jumpa dia tunggu sampai saya pernah dengar sebulan baru nak datang.
Ya, dan dah lumpuh kan. Dah boleh jatuh dah apa baru nak. Tu apa yang patah pun tu macam simen tu dah keras lah, kena hack balik pula. Ada. Boleh kita diagnose awal. Because some fracture tu dia tak stable, mungkin kita kena stabilize dia whatever way lah. Mungkin kita pakai corset ke, not corset. necessary you datang jumpa doktor mesti tore you kan. Itu ya, sebab sometimes masyarakat kalau ni dia orang takut kalau datang hospital ni bukan kecuali sakit sangat je dia orang akan datang. I mean every accident yang sakit belakang patut jumpa doktor lah. Dapat early imaging lah. Itu x-ray okey lah, can diagnose. Okay. So sini kita dapat ni lah. So I rasa kita dah cerita macam mana yang common sakit belakang ataupun orang kata sakit urat, orang tua-tua, orang luar sana pun kata sakit urat. So doktor pun dah terang dah first step apa treatment yang kita akan buat yang kalau severe sangat-sangat macam fracture, kalau dah disc kena compress tu ada treatment dia. Sebenarnya tulang belakang ni semua ada prosedur dia, treatment dia. Cumanya doktor kena assess, menilai dulu. Dan jangan takut jumpa doktor. Jangan takut nak terima apa rawatan, dan kalau boleh start pada sekarang kita jaga tulang belakang kita, buat aktiviti exercise, stretching kat rumah. Sebabnya kita sekarang sometimes kita buat kerja kita ignore sikit cara Lost nak weight. angkat barat. Yes, betul. Lose weight sebab masyarakat kita Malaysia ni ramai yang dah overweight. Kalau compare orang Thailand slim-slim, kalau kita orang Malaysia ni overweight. So yang itu pun contribute kepada sakit belakang juga. So banyak benda, dan sekarang bahan-bahan informasi banyak dekat internet ya doktor. Yes. So for me doktor dah banyak pengalaman, dan saya pun ada pengalaman banyak dengan doktor ni, more than 10 years untuk sakit tulang belakang. And then bukan kata terus doktor nak buat operation, inject apa semua. So doktor memang follow step by step. And then kita buat the procedure untuk mengurangkan, try, and then now we have a lot of kata pain management doktor, treatment kan untuk tulang belakang. So there is good sebab sekarang dulu famous dekat private, now government pun ada dengar buat. So don't worry, you all kalau ada apa-apa datang jumpa Dr. Lim Pek Gan. Ramai lagi ada. Ramai, okey. Lim Pek Gan, okey. Kalau yang macam contoh kan kita belah utara ni kan, kalau rasa macam malu nak jumpa doktor lelaki, Dr. Lim Pek Gan ada. Kalau untuk perempuan kan. So terima kasih banyak doktor untuk doktor bagi penjelasan yang jelas daripada sebelum and macam nak prevent, macam and then ada treatment sebenarnya untuk tulang belakang. Ada, jangan rasa kata untuk kurangkan sakit tulang belakang pun ada. Cuma diri sendiri kena disiplin. Okay, so doktor, apa doktor last message untuk masyarakat kita untuk penjagaan sakit belakang ni, untuk kurangkan ni? You have to always stay active lah, okay, and then whatever your body tell you tu jangan ignore lah, jangan simpan lama sangat. Jangan ignore. Jangan simpan lama sangat, kena datang awal, okay, untuk jumpa doktor lah. Okay, satu lagi apa doktor? Jaga berat badan. Jaga berat badan. Okay. Alright. Thank you doktor. Okay, welcome. Di Hospital Pantai Sungai Petani, kita ada bone scan ataupun orang selalu akan panggil DEXA. So kita juga bukan hanya check density tulang saja, kita juga ada check juga masa doktor, percentage of the masa pesakit, and then percentage kepada fat dia, and then selalunya yang ni akan order daripada orang-orang yang pergi gym lah. So dia nak tengok fat dia, nak tengok masa dia. So kita dipanggil total body lah, maksudnya whole body scan. Boleh walk in request untuk tengok total body mass yang tadi mention. Boleh walk in. Untuk whole scan ni boleh patient walk Tak in? boleh, dia kena refer letter. Refer letter. Jumpa doktor dulu.